Nongialam na Langpih kentup na du Nongialam Shillong bat kiwe kiri rangba kila IT daga khas hau menteri rangba Khubor bat ru hau chairman ka regional committee ba polengdo ban kentu bakin Pynstet no ya kajing Pynbeit put ha kate kathan ha kajing kran bat kilat pathai Khubor Nongialam ka kenhun ba deru udkhot ka regional committee ba KP pangyang ulaya thu ba kila pensngau haki ya kajing dan kam kerki ban Pynbeit no ya uput usam ha kate kathan ha kane ka kela ka baar jong kajing ya kran Nongialam juga Langpih sektor. Katkum meeting kenai 3 April. Kepala lumlang ibarat headman Shillong. Ki nomi kemaru jong berkai ki pol parti semua. Te dakawai ke jengmut kila rai ban. Ai kene ke jeng tho so chief minister. Honorable chief minister but ya minister pada meram ba polling do. Submit mentah. Chairman juga West Coast Regional Committee. Kalau bagian artili ki pang, bani kong kalau ba, hagen ke phase 2, ki Pynbeit jom ke Langpih, ke bani kong wait desi ke sektor buat Pynbeit yang records ke balong, ke ba huri huratam, bat ke ba don ke cile ke ba crowd sedang dia kunduk kam ke jingjang susiru. Tikumba lawan usip Mr. Jong ke Meghalaya, bat Sam karitrik pusat. November ajar aku kita wan ban ni kendu kalau ada di chief minister di officer nomor orangnya baru Pynbeit baru kowe kita usai ba kinsim ya kena senja ke second phase maka berta Langpih sektor Shillong complicated kendia then rei kinsim ke priority di halor ketu nak lihat di Pynbeit nanti di power isu ya ke history visit juga tu chief minister Langpih sektor baar kalau baru isu ya ke Shillong positif respon joki ni marba lawan juga mani idala dia ya ke Shillong jeman jok Langpih sektor dan benda kasi kalau tang ban pen kemau ban speed up ya ke top bat ke tempat asal bat ba ngiru ba berat mut kisi bisa dapat kiwan Langpih kidon ke Shillong responsif ya ke ka jingda wajib Pynbeit bak ibu priority bagaimana settle final decision once for all kata kadai kepa iwan si ke bakir lawan tengdo tekum bai tu mentang karon kendiat kene ke jingwit hari ni kita yo ada nomor kadon kene ke panchayat election ngerti bai kata jong Langpih sektor nomor iran hang tu bat garo bat khasi bat rabha bat Nepali, te matang iki bun kam saya ke election ada, te ngangai ba kini ki penai ban wan, kumbau chief minister uju, ai kecing ular ini ba, ke second phase kam long ka, top bani Pynbeit tambah kadai ban shim, kami ki sektor ki bagi Pynbeit ki yale ki yeng ku mengihan bagi side ki Pynbeit, te ni kemes kem bagan government kan haban shim dan umna, baru sinle ru desi kan don ki cakapai kam omru, Langpih ni Kyrpad ni kentu ni gremen kan sim ko priority jongka makin rutu liki sektor jongka second phase jongka ban settle ya kenika long pending border dispute atau si long ko way ke bagi labu haka priority benong ba kan sim kumbagi Pynbeit kiyak sai kiyale kiyatur kiyadawa yen haka ban yakun man yo ipusa